Čaute ľudia, zdravím vás Baky a ja vás vítame s Dominikou u ďalšieho videa Mali fucking kill. Takže zober si 3 papieriky, zavri oči. Ja za tým, ja som slepý a sprostý. To bolo správne. Dobre. No, koho tam máš? Domino Julian. Zabijem? To je ten náš Matúš. A Jirka, zoberiem si za chlapa. Dobre, berem. Hneď berem 2. Dobre. A ty? Toho by som... Koho to máme? A ty ho by som zabil? Expla by som... preťahol a Menka by som si zobral. Ber si. Tak? Hogi. Zabijem? Ty si bož. Jak to volá? Terry Blixen. Terry Blixen. Preťahnem. A Goga si zoberiem. Ty si nemáš 4 papieriky? Nie, ja som mal 3. Aha, dáme Menta. Počkaj, Menta už tam je. Naša chyba. Máš, už budeš mať iba 2. Máš iba 2. Mám iba 2. Takže Pedro až Dochliak. Dochliaka nepoznám, tak toho zabijem a Pedra si vezmem. Ty nepoznáš Dochliaka. Tak toho pozná. Ja. Tak ja ho A poznám. videl si ho? Videl by si ho? Ja som pozeral od neho video od Vakova. Ty nie? Ja viem, že ty aj my sme to dvaja pozerali. Takže toto bude asi všetko toto videi. Krátke video. Ja už Nezabudnite dať like, odber a koment. Takže čau. Čo? Ja, preto je to video také krátke, ja musím ísť domov, všetko, večera a musím ísť na Facebook. Ty na Facebook. Takže čaute.